खुरुमजरी ISTV पाउ मेंग ताबिरि बसिंगु ताराम नौजरी हनबदा मरोय पाउ अवांग नोपोक लमदम गे हाइथोय सिंथोय रबना हा कयादा अखन्नब मीटिंग चंगली हाइना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की MOS SS अलुवालिया ना हाइक्रे अमदे मणिपुर की मपान की पुशलकपा उन्ना योमलबा nga sing yonbe yararoi haina food safety na athingba thamkhre हौजिक पाउ संदोन पिजरी अवांग नोपोक लमदम गी हाइथोय सिंथोय रबन हा कयादा अखनब मीटिंग चंगली हाइना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की MOS SS अलुवालिया नंगसी मणिपुर लेबा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लमदा खंग हाइरबन हा सिंगा पांगथोकपा इंटरेक्शन प्रोग्राम दा हाइक्रे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अदुदा पाइखतलिबा थबक थोरम सिंग यंगसिनबगा लोइनाना अवाट अपा कयागी मतंगदसु खनखे मान मकातान हाइकिबदा दिल्ली दा हनखरबा मतुंगदा BPO ऑपरेटर्स थिंगे वर्कशॉप पांगथोकतुना मणिपुर यावना अवांग नोपोक लमदमगी प्रॉब्लम कया वारोइसिन पुरकना बखोनगनी लमदम की हाइथोय सिंथोरबन हा कया इंडिया की स्टेट कयादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लमदा थबक तौतुना लेरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेन चौखट हन्नबा मदे अवाटपा मैन पावर सिंग मेंशनबा तोंगान तोंगानबा ट्रेनिंग पीदुना होगलकलिबा महिरोय कयादा कानबा फंगनगदबने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चौखट हलबा मतमदा चौखट लमदम अमा ओहनबा ngamgani दरकार ओइबा खुदिंगमक सरकार न पीननबा थौरांग तौरी फोंदोके because one BPO job, one person who is working in the BPO can create 3 times indirect jobs. If you have a 100 seats BPO center, you will create indirect 300 people employed. So ultimately it will add to the economy of the Manipur also. So whatever other things are required, some of the problems I have noticed myself, the entrepreneur have not said anything, but I have noticed myself. When I'll go back, we'll chalk out a program that to call all the BPO operators to Delhi for a workshop where we will have a meet with the big call center owners, those who get the big orders, and then there are software and hardware, whatever is available, that can be shown to you and discussed. And if you like that those things, you can tie up with those companies or with the government of India, because NIC has also developed plenty of things. मणिपुर की मपान की पुशिलकपा उन्ना योमलबा सिंग योनबे याररोय हाइना फूड सेफ्टी ना अथिंग थमख्रे मेडिकल डायरेक्टर के फूड सेफ्टी नोडल ऑफिसर CI सना जावब मैतै नथोकपा ऑर्डर अमगी मतुंगिना मणिपुर की मपान लमदगी उन्दा हापतुना पुशिलकलिबा सिंग हक्चांग सोंगनिंगाय ओरबा फॉर्मेलिन हाप थेंगनबदगी अथिंगबसी थमखिबनि हाइरे अमरोमदा मणिपुर हौजिक ngaगी अवाटपा लैबदगी मपान लमदगी नोंगमदा सिजनदबा याद्रबा तोंगान तोंगानबा मखलगी nga कया पुशिलक्तुना मफम कयादा पाकसन योंदुना लाखिबनि अथिंगबसी थमखिबदगी हौजिक nga योलिबा मफमसिंगदा हाना पुशिलक्तुना थमख्रबा nga सिंग अदु अथिंगबगी ऑर्डर थोख्रबा डिपार्टमेंट असिना करी थबक लौखटकदौरिबगे हाइबदुदी चपचाबा खंगबा ngamdri अथिंगबा थमख्रबा सुंगसी फावबा nga योनफम कयादा मखाताना मपान लमदगी उन्ना योमदुना पुशिलकपा nga योनबगी थबकती लेप्तना चथरी लागिबा लोकसभा मिखल का मरी लेना मणिपुर बीजेपी की मपांगल हेन कनखत हन्नबा मदे लोकसभा मिखल बीजेपी न माइ पाकननबा खननबगिदमक ngasi बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलक्रे महापु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावना मिनिस्टर MLA मदे बीजेपी की कर्मी सिंगना इम्फाल एयरपोर्ट हराउते यामना ओख्रे बॉर्डर पिलर नंबर 34 मणिपुर रोमदा किलोमीटर अहुमलोंग
changsilaga yunglakiba si matangda CPI Manipur State Unit ki kangbuna so kwatha khunok da chatuna yengsinkre CPI Manipur State Unit ki Secretary L Sotin Kumar na luchingba mioi taraga mathoina saba mihut kangbu aduna mafam aduda oirakliba phibam sing kupna yengsinki Manipur Language Development Kidamak Mitai Mek Research Center MMRC Malom Wana Paikat Kadoriba Project Asi State Government na State Budget Tahaptuna Khanabiyo Haina MMRC Malom Wana Press Club ta pangthokpa paumishinga unabada phongdokre MMRC Malom Wan gi President Tongbram Mahendra na Metelon Education asi MMRC Malom Wana Lisingumaga Chamapal Humbra Nithoida Mayek Kunga Taret asi puthokuna State Government na Expert Committee gi matungina recommendation tawkhibani Mitai Mayek Kunga Taret asi MMRC Malom Wan gi achievement ni Manipuri script amadi language education asi Manipur da laiba praja miyam na khangba mathau taba maramna MMRC na Metelon Department asi mapung phana mathau tawhannana ba bikhat khiba project adugi ayaba piduna Semgat sagat pada mateng pangbiyo haina apil tawki. Manipur Secretary Talai Bamusing Sida Center Nam Sumbra Sumaito the Formal Language and Matanda Secretary na Education Department Basing Pakumpi when I had the moon NGO in the I call Simon Center Dirki. Makuna si language project ni aduga si authority ni haidana ko recommend to garban si bira magati center na pibira ka Manipur lenga ke school education loisang na tongan ba subject sing takpi tambina ba higher secondary school singi oja khara launa na ba handak marak pauche sing da haptuna thabak paikhalak pa si afaba khongthang amani higher secondary thak asi mi amagi punshi gi lambi sem na bagi yamna maroi ba tanpham amani haina Manipur Library Association na thadorok pa cherol amana khanalakri cherol isna makha taraduna Manipur gi education loisang na library gi wakfam Kanadabasi chumde education da library yaugdrabasu yai haina khaliba wafamadu aranbani hainingi library haibasi learning center amani maramasna higher secondary gi oja hapka dauriba sida librarian su hapina ba sarkar gi pungning chingsli hoji pawi marathana terma bre amatang lominasi Chabada hauraba haksang soktaba bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact togirakpa yagani bohagi mustard oil. Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Imphal. Admissions open. 5 months foundation for CBSE class 9 and 10. 5 months foundation for CBSE class 12 science private candidate and 5 months foundation for CBSE 11 science. Class commences on 28 June. Unique Education, Sega Road, Konjeng Hazari Lekai, opposite Sangai Express. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singkidamakta, amatta nayaba upaidi, Jolip syrup, amasu Jolip capsule with chanmini sinabyo. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo disin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Admission opened 2018-19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma and tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai, opposite Imphal International Airport.
bohagi mustard amadi refined oil the taste of Assam bohagi oil chabiu karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu leijari adomgi manak nakpa store dagi fangbigani aina isasinsi medical profession se chaning bedagi karamba mafamda afaba oza kraida legadagi haina thirakpani last aina comment tingzarni ain binita ning thangjam ai handak ni 2018 sida manipur ge oina top tajaban every week test series na pangthok ni exact question jingje angang sina parikha ja changor kan angang na harauna nolga tholakpa net exam ge oina hairaga di manipur pumbada comment sina care lobbi base yamna hengadra haiba ai thajaban break matungda amuka nataram nokchari makhata bapauda Imphal West Narcotic Cell na mioi amakani kg mariga konana Dinku Road Kumanlapak Men Stadium gi gate number 2 maya dagi fare faraba mioi adudi Muhammad Nasir Khan chahi kunga manga apopa Muhammad Mehrudin Kwakta ward number 3 tagi ni haina Imphal West Narcotic Cell gi osina khanglagli Manipur da Trap Club Amastemduna Trap Shooting Masana Hena Chakhat Hanana Honaragani Haina Manipur Rifles Association gi Organizing Secretary N Rajendrona ISTV News the Pongtorli Hiram Sida reporter ma Wapam masi Manipur Rifle Association sinduna thasi ki tang kuntaretegi koirengi BSF camp shooting range da shooter taramangan saruk yaduna sathariba anirak suba all Manipur trap shooting competition ka mari lenana phongdorakhibani masana asi Manipur gi lehau ga yamna sanaga da masana ama oibana Manipur Rifle Association na hokiba sahi sok lising ani sumna taramathoi amadi tarani thoidegi lamsangi khudaibal lampak ta saba hokiba trap shooting range sahi sigi November amadi December thada loisinduna masana asibu pamjabasingda hena kanaba phangalagani haiki trap shooting masana che Manipur sida akhoi leiriba Manipur gi akhoi people sing kai sing sina so yamna makhoi yam chana garoba aduna masi akhoi da su yamna kaino wena yamna akhoi gi se akhoi maru yangkhei ka pe manungda maru kuntra taru kumba akhoi gi chahi amada akhoi nom khatang ka pa sita su ka pa angang sing kai sing yam thoro pachina te masana che akhoi Manipur gi le hau siga yamna chuna gadrai na akhoi ne yam ana mana almost masi akhoi lo sinjarabni adubo magi safety gi oiba wall ani ka thamdaba yadamnina wall ani du khara gare akhoi tournament dum pangthok pa yare adubo jaga du su akhoi gi trip ki tournament to ba yaba jaga yamna marang kaina field du yam phaja akhoi gi mathang gi de akhoi su khalle BSP si wai daga su akhoi Manipur Rifle Association gi tongan ma rian jama akhoi masi semor ge na handak akhoi chapung na akhoi khalle aduga amana akhoi gi trap club haina amasu akhoi Manipur Rifle Association gi makada trap club amasu akhoi semga hena promote tongna wa yamna advance usinaba akhoi tongan ba division nama akhoi hangmu dumai tongna akhoi hangsa haina akhoi tanna basu leijare Satarkipa competition asida clay pigeon trap shooting and art championship men individual da Imphal West District Rifle Association gi ajay huidrom na score kuntra manga Imphal East District Rifle Association gi KS Ratan Kumar na score kuntra homdo yamadi Imphal West District Rifle Association gi adras line jam na score kuntra homdo phangduna ahan manish mamadi ahum subata khre category asigi veteran men individual ki pangthokibadana Imphal West District Rifle Association gi KS Ratan score taret phangduna ahan position takhi category asigi junior men individual ki pangthokibadana Imphal West District Rifle Association gi ajay huidrom ni score kuntra manga district asigi adras line jam ni score kuntra homdo yamadi district asigi RMN line jam ni score kuntra mathoi phangduna ahan mani subamadi ahum subata khi nipi gi individual ki pangthokibadana Imphal West District Rifle Association gi Salam Premila na score manga phangduna ahan position takhre Afaba coach puthokuna afaba sanarishing puthokna bagi pandamda All India Football Federation gi meeting makada All India Football Association sinduna chatkiba tang kungamari dagi trainer kungamari na saruk yatuna chatharkiba AIFF D license course ngarang lotion kray hiramasida reporter ma Loisan bagi toromda All Manipur Football Association ki President S. Sanatomba, General Secretary in charge L. Jyoti Moiroi, Treasurer L. Dinamani, Joint Secretary Nabasandra Yauna atay miyoy kaya su saruk yaki. Thoram masika mari lenana course asida saruk yaki pasingda Association asigi maikai dagi participant certificate sing khusin nakhi. Pangthokiba thoram masika mari lenana Association asigi President S. Sanatomba na phongdokhibada
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯨꯛꯅꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯕꯣꯜ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯁꯨ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯔꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ MOS SS ꯑꯂꯨꯋꯥꯂꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯎꯟꯅ ꯌꯣꯝꯂꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ISTV ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ